bisag unsay mamaligya, negosyante ba? Believe ko sa mga business minded. Ang uban mga negosyante bisag unsay maligya, ibaligya. Kaya ngunahon na puros pangwarta. Kutob sa mabaligya, ibaligya gyud na. Mo ni hunahon na sa mga negosyante mga kabombo. Balag makabulingit lang agi basta kay makaginansya. Tan-awan na namaligag sibuyas sa karbon. Tan-awan na namaligag lamas sa karbon. Tan-awan na namaligag isda sa karbon. Tan-awan na namaligya og lagutmon o tanon diya sa karbon, nakabulingit ang agi pero ang ilang puntil daghan kay sud kwarta. Tan-awon nimo mga negosyante sa karbon mga kabombo daw yagit kay tan-awon. Pero ang mga sakyanan naka 4 wheels, naka pick up, naka Hilux pa. Ang uban nagtrabaho sa mall. Lami kay polo, lami kay slacks. Lami kay purma. Neat, limpyo tan-awon. Sinaw sapatos apan minimum ra ang sweldo. Negosyante sa karbon, bulingit og purma, kagidlay ang agi, pero ang puntil puno sa tagko sa kalibo, daghang kwarta mga kabumbo. Diskarte ang tawag ana, no? Mao na nga og ikaw kamaulog ka mo diskarte, ang atong pagpanarbaho sutian ka. Walay na dato sa pagpanarbaho. Mas may pang magnegosyo ka. Kay kung magtrabaho ka, inig kamatay nimo ang imong trabaho, dili na masunod sa imong anak. Mas may nang magnegosyo ka. Kay kung magnegosyo ka, inig kamatay nimo, at least ang imong anak mosunod og manage sa imong negosyo. Ayaw ka discourage anang giingon nga madato ka imong kwarta, di madas langit. Madato ka, imong mga balay, yuta, ari-arian, property, imong milyon sa bangko, di nimo madas sa langit. Ayaw ka discourage, anak. Mo na utok sa mga tao nga mga poor mindset. Bahalag dili mada ang kwarta paingon sa langit. Bahalag dili mada imong mga katigayunan padong sa langit. At least, naa kay mabilin sa imong mga anak, imong kwarta, imong property, at least na kay mabilin sa imong anak, at least dili sila magkalisod. Mamatay ka nga pobre, unsa may ikabilin nimo sa imong anak, wala, resulta, nga, kit, kuko. So mo na nga maning kamot tag maayo magpadato gyud ta, kaya at least mamatay ta, at least natay kahatag sa tong anak, o dong, day, before ko mamatay, kaning yuta diya ha, 4 hectares na, tagsa mo anak, tag 1 hectare mo, o kanang kwarta sa bangko, pagtunga mo ana ba? At least, balag mamatay ka, at least imong mga anak, mahilo na, imong mga anak, dili makalisod. Kana mo ingon nga, ay palabi pa dato kay imong kwarta, di madas langit, ayaw na tuhui. Kay mo na yung utok sa poor mindset, mga kabombo. Kanang mo ingon nga, money cannot buy happiness, ay mugtuwan na, binuang yapo na. Money cannot buy happiness. So why kunog suroy sa SM, unya wa kay kwarta, ganahan makamusuroy. So why kunog suroy sa mga mahalon nga mga restaurant, unya ganahan ka mukaon, unya wa kay kwarta, malipay maka. Kung naa kay kwarta, maangkon nimo ang tiunay nga kalipay. Mao na pagpadato gyud, ha? Kana moingon ang pari nga ang tao nga dato lisod makasod sa langit, ayaw tuwa na. Kaya daghan pastor dato, daghan pari dato, daghan mga pari na mga property, mga pastor, mga dato, mga pari, mga dato, sa ato pa, maimperno dahil sila, kay dato man sila, kay matod pa, lisod sa dato nga makasod karon sa langit, ay mugtuwa na. Ay mugtuwa na, mga kabombo ma. Manang uban mga dato, ilang mga property, idonate sa simbahan, ayaw. Kanang inyong mga property, ang pingi na, at least na ay masunod, ang inyuhang mga anak, mga kabombo. Og walay anak sa anak sa mga igsuon, imong pagumangkon, anak na siya. At least makatabang ka. May moingon ba nga, ang imong hinaguan, di ka ma-enjoy sa imong hinaguan, kay mamatay ka, lain makapahimulos, sagdi lang. At least ang makapahimulos, imo mga anak. Og naghago kag maayo, o yan, nakatigom ka, yan, nadato na ka, o yan, tiguang na ka, di na ka maka-enjoy sa imong kwarta, sagdi na lang. At least imong anak, nga maoy mo
mo pahimutang nimo sa lubnganan, mo pahimutang nimo sa imong haya, at least sila may musunod sa imong katigayunan. Kay kung wala imong anak, kisa may mo, so di mo slungon, palimpyo ni mo sa purinarya, muhatod di mo sa minteryo, di ba? At least nag-aangkag disente nga lubong. At least taga November 1, dumdumon kanila, handumon kanila, o di patungod sa imong kakugi, dili unta nila maabtan ang kaharuhay karon. Ana na siya. Alas 9 na sa gabi,